Ese wabuze ko mu gihe amahanga yibwira ko hari agahenge mu burasirazuba bwa Kongo mu mashyamba y'icyo gihugu hari gucirwa umugambi mubisha wo kugaba ibitero simusiga ku Rwanda? Ibaze nawe mu gihe habura amezi make ngo umwaka w'amasezerano y'amahoro wuzure, amakuru y'ibanga yizewe aragaragaza ko leta ya Kinshasa iri kwinjiza abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu gisirikare cyayo, ikabaha intwaro zikomeye n'amasasu apima toni nyinshi. Hategurwa ikintu kimwe gusa: kumena amaraso mu turere twa Rubavu na Musanze. Ninduri inyuma y'uyu mugambi ni kubera iki Amerika ihuma amaso kuri ibi? Kurikira ubusesenguzi bwimbitse, kuko ibyo tugiye kukubwira birenze kuri ibyo usanzwe wumva mu makuru ya buri munsi. Reka tubanze dusubire inyuma gato twibukiranye kugira ngo wumve uburemere bw'iki kibazo. Nyuma y'amezi hafi 8 gusa u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisinya amasezerano y'amahoro no guteza imbere ubukungu. Amasezerano yarakubiyemo ingingo ikomeye cyane yo gusenya burundu umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ibintu byahinduye isura. Kuri ubu mu rwego rw'ibanga rikomeye cyane, ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri gutegura uburyo bwo kongerera imbaraga uyu mutwe wa FDLR. Buri kuha ubufasha bw'ibikoresho biremereye ndetse n'ubumenyi bwa gisirikare, hagamijwe gusa kugaba ibitero by'iterabwoba ku butaka bw'u Rwanda. Reka dusobanure neza aba bantu ba FDLR abaribo, kuko gukorana nabo si ikosa rya gisirikare gusa, ni icyaha ndengakamere. FDLR ni umutwe w'iterabwoba ugizwe ahanini n'abarimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Nyuma yo gukora ayo mahano bahungiye mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo, aho bamaze imyaka irenga 30 bica, basahura kandi bahungabanya umutekano w'akarere kose. Kugeza ubu rero inzego z'ubutasi zagaragaje ko umugambi mushya wa leta ya Kinshasa ifatanyije n'iyi FDLR ugamije kongera gutera ibitero bya hato na hato ku butaka bw'u Rwanda. Bakaba barashyize imbere by'umwihariko uturere twa Rubavu na Musanze. Ibi si ibintu byo gufata minenegwe. Turebe ku masezerano ya Washington, amasezerano yashyizweho umukono mu mpera z'umwaka ushize kuwa gatanu Ukuboza 2025. Icyo gihe isi yose yarashimye, yibwira ko noneho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye gufata inshingano zayo zo gusenya FDLR nkuko yabyiyemereye imbere y'amahanga. Ariko se byagenze bite? Kugeza uyu munsi tuvugana, uyu mutwe uracyakorana bya hafi ndetse mu buryo bweruye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Amasezerano yabaye amasigara cyicaro gusa. Reka tujye mu mizi y'ubugambanyi bwabaye muri uku kwezi turimo. Amakuru yizewe adashidikanywaho agaragaza ko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Kamena 2026 habaye inama zikomeye zibanga. Izi nama zayobowe n'umugabo witwa Colonel Christopher Mukubabori. Uyu mugabo si umusirikare usanzwe, akorera mu ishami rya gisirikare riri mu biro ry'umukuru w'igihugu cya Kongo bizwi nka Maison Militaire. Akaba ari nawe ushinzwe guhuza imitwe yitwaje intwaro y'igitaho wa Zalendo ikorera amajyaruguru ya Kivu. Izi nama ziyobowe n'uyu muntu wa hafi w'ubutegetsi bwa Kinshasa, zabereye ku kigo cya gisirikare cya Pinga giherereye mu karere ka Walikare cyangwa muri teritwari ya Walikare. Ese ni bande bari batumiwe muri iyo nama? Byari biteye ubwoba. Abitabiriye izo nama barimo abayobozi bakuru ba FARDC, abayobozi bakuru ba FDLR ndetse n'imiryango yitwaza politike ariko irwanya u Rwanda yowe na Fabien Singaye. Kuri bamwe batamuzi, Fabien Singaye ni umukwe wa Felicien Kabuga, wa mugabo wamenyekanye cyane nk'umwe mu bagize uruhare rukomeye mu gutera inkunga jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kumva ko umuntu nka Singaye yicaranye n'abasirikare bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biraguha ishusho y'ibiri gutegurwa. Mu byaganiriweho muri izo nama z'ipinga harimo umugambi w'ubuhanga bwo kujijisha amahanga. Bemeranyije kwinjiza abarwanyi ba FDLR mu mitwe ya Wazalendo. Impamvu ni ukugira ngo bahishe imibare y'abarwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba, ku buryo amahanga azajya babona akabita ko ari abaturage ba Kongo bishyize hamwe, no kuvuga Wazalendo, kandi nyamara ari intera hamwe za FDLR. Ikindi gikomeye baganiriyeho ni uburyo abayobozi ba FDLR bagomba gucungirwa umutekano wihariye n'ingabo za Kongo.
mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kongera igitutu kuri Kinshasa ziyisaba gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington yo gusenya uwo mutwe, byumvikane neza ko Kinshasa itari gusenya FDLR ahubwo iri kuyihisha no kuyirinda amaso y'amahanga. Banagariye kandi ku myitwarire y'abarwanyi ba FDLR ku rugamba ndetse bemeza gahunda ndakuka yo kubohereza mu myitozo ikomeye ya gisirikare, haba imbere mu gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu mahanga binyuze mu mayira y'ibanga. Ariko ingingo nyamukuru iyo bari bashyize imbere kurusha izindi zose yari ukongerera ingufu FDLR no kuyigumisha hafi cyane y'umupaka w'u Rwanda, hanyuma hagategurwa ibitero byihuse byinjira mu turere twa Rubavu na Musanze. Tutibagiwe vuba ibi bitero sinzozi. Umujyi wa Rubavu uherutse kugabwaho ibitero bikomeye mu mwaka ushize wa 2025. Ibyo bitero byahitanye abasivili 16 b'inzirakarengane, aho abandi 177 bakomeretse bikomeye. Si ibyo gusa, akarere ka Musanze nako kigeze kugabwaho ibitero bikomeye mu mwaka wa 2019 mu Kindigi, bihitana abantu barenga 10 mu ijoro rimwe. Mu myaka 30 ishize gusa FDLR imaze kugaba ibitero birenga 20 bya kinyamaswa ku butaka bw'u Rwanda. Ibitero byose bihitana abaturage b'inzirakarengane bo mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Ibi nibyo byatumye leta y'u Rwanda isobanura kenshi kandi kinginga amahanga ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ubangamiye bikabije umutekano w'u Rwanda, kandi niyo mpamvu yonyine u Rwanda rwashyizeho ingamba zikomeye z'ubwirinzi ku mipaka iruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko iyo rutabikora impfu z'abaturage ziba ari nyinshi. Ariko rero hano hari ikibazo cy'uburyarya bwa politike mpuzamahanga giteye isoni. Amasezerano ya Washington yasinywe mu Ukuboza 2025 ateganya ko Kinshasa igomba kurandura FDLR kugira ngo u Rwanda narwo rubone gukuraho ziriya ngamba rwafashe z'ubwirinzi ku mupaka. Ariko Amerika yakoze iki? Leta zunze ubumwe za Amerika zirutse gufatira ibihano bamwe mu basirikare b'u Rwanda zivuga ko ari igitutu kigamije guhatira u Rwanda kubahiriza amasezerano y'amahoro. Nyamara igitangaje, ingabo za Kongo FARDC n'abayobozi bazo bo ntibigeze bafatirwa ibihano habe na gato, nta n'igikumwe bigeze batungwa. Nubwo inzego zose z'ubutasi, imiryango mpuzamahanga n'abanyamakuru batandukanye bazi neza kandi bagaragaza ko FARDC ikomeje gufasha no guha intwaro FDLR, abasesenguzi benshi muri politiki mpuzamahanga bemeza badashidikanya ko gushyira igitutu ku Rwanda no ku mutwe wa AFC/M23 gusa mu gihe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bya FDLR na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byirengagizwa nkana bidashobora na rimwe kugeza ku muturambye w'ibibazo byo mu karere. Birasa no kuvura ibimenyetso by'indwara ukirengagiza agakoko kayitera. Umutwe wa FDLR uracyafite ubushobozi bwose n'umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'akarere, cyane cyane mu gihe ukomeje kugaburirwa, guhembwa no guhabwa intwaro na leta ya Kinshasa. Kugira ngo wumve neza ko batari amagambo gusa, reka tuguha amazina y'ababigizemo uruhare nk'uko isoko y'amakuru yacu iri imbere mu gihugu yabitugaragarije. Mu bayobozi bitabiriye ya nama twavuze y'ipinga harimo Colonel Frank Mutunda Kapamba, uyu niwe ushinzwe ubutasi mu karere ka 34 ka gisirikare ka FARDC. Hari kandi na Colonel Salomon Tokolonga uyobora akarere ka gisirikare k'ibihumbi 3402, akaba n'umuyobozi w'agateganyo w'agace ka Pinga, agace kabarizwamo teritwari za Warikare, Masisi ndetse n'igice cya Rubero, no kuvuga ngo niyo regiyo abarizwamo. Aba basirikare bakuru b'igisirikare cya Kongo bavugwaho ko ari bo bwabo mu ntoki zabo bashyikirije umutwe wa FDLR amasasu apima toni zirenga 3. Toni zirenga 3 z'amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare byatanzwe mu burasirazuba bwa Kongo mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026. Ibaze nawe amasasu angana atyo ahabwa abantu bafite intego imwe yo kwica abanyarwanda. Ku rundi ruhande rwa FDLR, abayobozi bitabiriye inama barimo Brigadier General Bernard Hitimana uzwi cyane ku izina rya Mutunzi. Uyu akaba ari we uyobora ishuri rya gisirikare ry'uyu mutwe w'iterabwoba. Hari kandi na Colonel Pierre Celestin Rurakabije uzwi nka Guillaume Simba.
uyobora wa mutwe udasanzwe ukora ubwicanyi witwa CLAP, ngo murayizi ya Special Forces ya FDLR. Kandi bisubwa mbere bibaho si by'umwaka gusa, ubufatanye bumaze igihe. Urwibutso nuko mu mwaka wa 2022 raporo y'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch yasohoye inyandiko yerekana neza ko hari abasirikare ba FARDC bagiye mu nama na FDLR. Iyo nama ikaba yarayobowe n'uyu nguyu twavuze Colonel Tokolonga. Icyo gihe yari ashinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi mu mutwe w'ibihumbi 311 wa FARDC. Icyo gihe iyi raporo ya Human Rights Watch yatangaje ko yakiriye amakuru yizewe avuye mu basirikare ba FARDC ubwabo bari bayobowe na Tokolonga muri iyo rejima y'ibihumbi 311, bayibwira ko yahaye ibisanduku byinshi cyane by'amasasu abarwanyi ba FDLR mu gace ka Kazaroho mu kwezi kwa Nyakanga 2022. Uko kwifatanya kurakomeza. Nka mbere y'amezi 2 gusa, amagana y'abarwanyi ba FDLR n'undi mutwe witwa CMC FDP, imitwe yose isanzwe ifatanya ku mugaragaro na FARDC, yoherejwe ku rugamba kujya kurwanya iruhande rw'ingabo za leta ya Kongo mu bice bya Rumangabo na Rugari. Ibi byose birerekana iki? Birerekana ko amahanga nakomeza kurebera cyangwa nakomeza gushyira igitutu ku Rwanda gusa, ntashake kubwira ukuri leta ya Kinshasa, akareka ibiyaga bigari gashobora kwinjira mu icuraburindi rikomeye kurusha iryo twabonye mu bihe byashize. U Rwanda rwafashe ingamba, ariko ikibazo kindi ni kugeza ryari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakomeza gukoresha imitwe y'iterabwoba ishinjwa jenoside nk'ibikoresho bya gisirikare, ikingirwa ikibaba n'amahanga. Nibyo gukomeza gukurikiranira hafi. Ndagushimira wowe wakurikiye iyi nkuru kugeza ku musozo.